Kajing mamay hok katkum kalanti kabadai buon sien kawan ra yaksibun kajing knyom haki babun kiliang bat kani ka urlong ru haki tanat sarkar ba per hakaba kila don ki officer ki baladai hok ban kiu kerdan hanre kila hab ban simno daka voluntary retirement scheme nomar ba kadon kajing kiu kerdan baklam le katkum badai ban le habai kiran bat kila thai kubor uba dispar singrani ubadai ru nongwat RTI ulai thu ba kidon sibun ki tanat sarkar ba per kila janlong kum katai tenik ki balajan ngam nomar ba sarkar kamburom mi batri hok kat bai ki pen ken ki kiu kloi kat ba ki batri hok kine kumju ka ba khamben kam ne ka dei ka jinglong di department jinglong di department ka mut kalong ba tingteng di department ki along di buan di department pos kan ba kliang along ka ditanik ba janga kum ka sericorsion kum ka mekhalia government contractual corporation kum ka textile kum ka electronic pat kiwi department ka ba ima tikani kade ka ba naklian dengan aktivis ngas sulkia ba kan di belum di department marbale kat kum kubuar bangayo ang batri itu ba don ting ka government kam ju burung ye gibri batri hok lalong banyak kan itu ki badan je dingade obati kat nomor itu ki badai tri hok ki banyak hok ikeli ginya begia base haulan be itu ki ba obati bat ka pen kenya bat ka poisa kema itu ki batri sistem habakut kimio permission kata de ke bangayo report na babun di department di balong bunta kunjur ka juga poro kani ka permission dan di department teng ki badan di de yo permission kata de ke ba associate dan di department ta na kada ba je kini banyo permission teng utu engineer bad do arpos like post ngasu ayuk sa ki ku ka PC USC jong PC balang badi balang badesi kumka pos jong USC pos yong bakan kada hoyu nama bayak ni permission hi kata kawi hari kawi kalau hakta ko tekane kijing sokhia jong ngan antar jinglong department tengalawat ya kada balik dia umni bat balik ya pelong yu ofisa ting nama ba sudom ya tu jingle kitu ki ba obati ko ba obati nya kali mangi ting sudom ya tu ki bring ba obati tikile no itu bateri hok shwaba kin shong thai kile no simbe ares no bun ke ofisa simba bi ares ta kada bu sudom ya jingle be a ne jingle ta ka dinya de tu ki bre de ki sho obati yaki banyo asho pos director ne junior director ne ba kunta tater te habele ba kali ke sokhia dunga ga pan de ka tiai na poga na secretariat habele ba kali ga departmental promotion committee nama kani committee la kade bandon me committee mi chenta galat ke vakansi dene gadon kasih ki list nama ta bano ban kio ka hak tu syuki ka bala di bakan tiga don ka departmental promotion committee ka bala form da komen amekalia bad yang ni departmental promotion committee mana asdem gila ban syong gitu ka departmental promotion ban pek mano badan badai hok ban rung tu pos bala bakan ba syong thai ni ba ayat ba kunta tater tiga bede bagani tinggal yo juba bagani departmental promotion committee ki member ki itu lagi member tu secretary kum chairman under secretary kum member ki superintendent kum invitees but itu ki head department ki kum member secretary hakani committee manla kasnen ki syong habayo ka kano ke jing tho na buat department ba kadon ke bakan mai kadon ke jing yap bat kadon ke bakan tuas nan tai no bida ko ba la song thai ba kun ta ta tiga ni committee ke syong haba syong committee ki pe mano bri ho ban poe to pos le ke balongo ba kinoi kumno kilom trai ba kim tip ya ka committee ting share chakur ngapna ba idan bari chakur tang mata commission bala chakur tu asa penting kies penting belum sob judice ban ai permission de da kada ting we officer pat lightly stri post jingli kalau kumno department tip ya ka authority ka bola form da ka government amekhalia nam ta kani ka permission apa office ha gidisha ini ke officer ini officer ba dei hok ban poi permission la dei ban tho sakane committee kana ba committee kan yo ban pe la ni kino gijinge nangis mat ngakan tu kino ki officer la ni kino ki bentai ba dei pe di department lagi don kino nye ban yo permission la ban tho sangar ni smart tang ban
kuat ya kada boleh kalau kita